Project tawri bako many types of eraser hai tare chuma se mayam pamjei lahan aina library de leibirakpa asisina magi sister an khata gi pibi gaina aina lobirakpani mama asise roke asise use tawbodo mingonda piganu yade sana tawri negagidi cut and paste su tawdoini bako sina math kini ba project se sigegi cut and paste sigi su tawdoini sina english kini ba sigi tawgoda wali sina first ki fa1 tawgi bagi kakhi bagi ni side enda mo fa2 tam nang iro sisina yengo mayam sana pigi marks de 70 80 kenoge fa1 gini basina ko fa1 gini sina 60 upon 60 fange memory we hona baina naminida chisu math to 60 by 60 fange 50 by 50 fange handwriting da moi se minor subject major subject ana leiba ko this is now 47 and 50 ma drawing jite kitang improve hoida bane ba ts ni ba sila ha ngang se ina chathu ka dasin na ka taw se para se mem putha basiga assignment I gya ina ihan gya na husband ni zum da ma se thilalak bane ba ko 3 spring setay 3 spring ka mai ta ba se ala duai ni double cha na mai kai na like to na kom la bi ja ba sala ra men tawre double e